Почитувани гледачи, добре дојдовте во првото издание на емисијата Тет а Тет, во која ќе се обидеме да ви носиме интересни гости кои што ќе се обидат да ја објаснат ова наша секојдневица исполнета со предизвици, тоа се однесува на Македонија, на нашиот регион, на Европа, а и на светот. Првиот интересен гостин, навистина интересен, а тоа е Иван Бродич, главен уредник на порталот energypress.net, човек кој постојано живее на релација Загреб-Холандија, Хрватска-Холандија, и кој е еден редок на нашите простори, експерт по енергетика, а тоа го прави во овие моменти експерт по геостратегија. Добро вечер, Иван. Добро вечер. Како што реков во најавата, вие сте експерт по енергетика и тоа во моментов се чини како една од најбитните, најглавните теми во Европа и во светот, бидејќи има све освен доволно енергија. Во каква состојба сега Европа и нашиот регион? Па прво да кренем. Ова мислам јас извинувам, во контекст на војната во Украина и војната во Израел. Па zapravo radi se o tome da ne postoji društvo koje može dugoročno preživjeti bez vode, hrane i energije, odnosno resursa, tako da te tri stvari zapravo i jesu ono što je najvažnije, a rekao bi i u političkim odnosima, a tako i u vanjsko-političkim. Europa kroz ovo vrijeme od kad je krenula, neki će reći agresija na Ukrajinu, u Rusiji će reći specijalna vojna operacija, Neki rečemo vojna. Tako je u izazovnim, našla se u dosta izazovnoj situaciji zbog toga što je bila okrenuta prema energentima sa istoka. I to ne, što bi rekli nekakvi teoretičari zavjere, zbog osobite ljubavi prema Rusiji, nego jednostavno zbog toga što velike bušotine na istoku zapravo postižu prilično nižu cijenu nego što su to bušotine u Europi ili ukapljeni plin koji zbog prijevoza i nafta koja se dovozi tankerima, koja zbog cijene prijevoza zapravo postiže višu cijenu. Tako da našli smo se u toj situaciji. U ovom trenutku Europa se zapravo dosta dobro pripremila. Najviše uz pomoć SAD-a, ukapljeni plin iz SAD-a je zapravo rekorder kroz ove godine od početka agresije na Ukrajinu u energetskom miksu koji dolazi u Europu. Tu su još ovaj južni plinovod TANAP i nordijski plinovod, tako da uz ove sankcije na ruski plin je gotovo potpuno obeshrabren i zapravo ga ima vrlo malo u energetskom miksu Europe. Slično je i sa naftom. Ako izuzmemo ovu naftu koja se, ajmo reći pod navodnicima, šverca, odnosno prepakirava u Dubaju, u Latviji ili Panami, to su procesi gdje dođe ruska nafta, onda stoji tamo 2 tjedna i postaje, a nakon 2 tjedna dobiva druge papire i postane ne znam, nafta iz Dubaja, tako da, ali to su relativno mali iznosi. U ovom trenutku zapravo SAD je postigao svoj strateški cilj koji je još Donald Trump komunicirao prilikom posjete Njemačkoj i ostatku Europe, a da bi Europa kao dominantno interes NATO saveza trebala postati energetski neovisna o Rusiji. Da, i u ovom trenutku je to tako. Сега е енергетски зависно од Соединените американски држави, ако може тоа така да се објасни. Не исклучиво, али да. И вие рековте Европа, Европска унија и оно остаток кој што сме ние кои не сме во Европска унија, се добро подготвени за оваа грејна сезона, за која се прогнозира дека може биде најстудената во последните неколку години, но, извинете само да довршам, но по која цена? Многу поскапа него претходно што беше.
Pa dobro, u ovom trenutku je cijena energenata na svjetskim burzama prilično stabilna. U početku cijele ove situacije i krize, energetske krize izazvane Ukrajinom, cijena plina je varirala i rasla je po 300-350%. Međutim, puna skladišta plina, dobra meteorološka sezona i slabija potražnja za energentima koja je uzrokovana zapravo situacijom ulaskom Kine u recesiju i slabijom potražnjom za energentima, ulaskom Njemačke u recesiju, Francuska je tu negdje na pola puta do recesije, Britanija je u recesiji, Italija. Nizozemska je u recesiji, što čini cijeli zapravo zemlje Beneluxa u prostoru recesije. Italija je ušla u recesiju, energenti su pali, industrijska proizvodnja je u opadanju i zapravo zbog toga smo i prošle godine i ove godine ćemo imati dovoljno energenata i meteorološka sezona nam ide na ruku. Zato što je ogrjevna sezona počela relativno kasno prošle godine i tako je po prilici i ove godine. Počinje sada krajem 11. novembra, početkom decembra i to su zapravo situacije koje nam zapravo idu na ruku. Iako Europa se dobro pripremila, diverzificirala je dobavu energije. A da li ova recesija što ima v poveke evropski zemlji, v najbogatite, nerazvijenite, industrijski nerazvijenite zemlji, i može da očekujeme i skoro cela Evropska unija ili cel kontinent da vleze v recesija, da li to je предизвикано od onaja energetska kriza koja беше lani preklani i ova сепак поскапување на енергенците, бидејќи овој течен газ, LNG газ, што доаѓа од главно од Америка, го има и од Катар и од други места, он е сепак едно 3 пати барем поскап од оној природен газ што доаѓаше преку од Русија, преку гасоводите од Русија. Дали можеби е тоа glavna pričina za recesiju ili može bi mi nešto drugo? Ajmo od kraja. Znači, taj plin nije toliko skuplji. Jednostavno radi toga što vam nitko neće prodati plin bez referentne cijene na burzi, uz određene diskonte. Dobro. Znači, neko ko dođe sad za Makedoniju je referentan Aleksandropolis, neko ko dođe brodom u Aleksandropolis i prodaje plin bilo u Grčkoj, bilo u Makedoniji ili Bugarskoj, pa i govori se da će taj plin ići prema Srbiji, neće prodavati plin i ne može prodavati plin puno skuplje nego što je to na TTF-u na burzi u Hroningenu. Ona je referentna za Europu i jednostavno tu može doći do određenih korekcija zbog cijene prijevoza. Međutim, to ako nema nekih velikih potresa u lancima opskrbe, jednostavno nije moguće. Što se tiče recesije, ona je zapravo, događa se da Europa i zapadni svijet periodično ulaze u određene krize i recesije. Bila je 2009. kriza i recesija, međutim po prvi puta sada imamo recesiju koja, zapravo dvije uzastopne energetske krize i dvije uzastopne gospodarske krize. Prva uzrokovana korona krizom, a druga Ukrajinom. Hoće li se sada sve to na to sve nadovezati rat na Bliskom istoku, vidjet ćemo. Tamo postoji veliki rizik zbog toga što u toj regiji blizu Izraela i Palestine zapravo se proizvodi relativno najveća količina nafte, velika količina plina, međutim tamo se nalaze i dva velika prolaza, moreuza ili tjesnaca, kako
da gledatelji razumiju, koji su vrlo bitni za globalne lance opskrbe. Jedan je homoroški klanac kroz koji prolazi više od 25% svjetske proizvodnje nafte. I ako se on zatvori iz nekog razloga, tamo je Jemen, Saudijska Arabija, u Jemenu postoje iranski interesi, Saudijska Arabija i Iran, iako su obnovili diplomatske odnose prije nekog vremena, pa i sam ovaj rat u Gazi je vjerojatno posljedica približavanja Izraela i Saudije. Tamo je dosta nejasno i teško je raspetljati odnose i svašta se može dogoditi. Jedan brod da pogodi neki projektil, imate krizu u tom tjesnacu, imate višemjesečni ili višednevni, i to je velika kriza, stopiranje prometa, i tu vam je onda Suez. Znači, još rečenica, znači Suez vam je pri 2022. ili 2021. morao bi pogledati. Ovo vremena korona već je to, da. A onda je 21. je tanker zapeo nasukao se u Suezu. Oko mjesec dana je trajala ta evakuacija i to je prema Deloitu koštalo Europu između 10 i 15 milijardi eura. To je jedan od potresa zbog kojih može drastično poskupiti ukapljeni plin, zbog toga što prijevoz onda drastično poskupljuje, pogotovo prijevoz iz Katara, sa istoka preko Rota Dobre Nade. A onda vam tu Gibraltar koji... što je mnogo opasno za brodovi tamo da se provede. I puno skuplje. Tako da, kada bi se to dogodilo, imali bi po prvi puta u povijesti dvostruki energetski šok. Plinski energetski šok smo po prilici sada tu negdje izlazimo iz njega, ali ovaj puta bismo imali i u isto vrijeme plinski i naftni energetski šok, što bi... To ne se slučilo do svega. To se nije dogodilo. A tu vam je i situacija koja opet govori u prilog okladi na recesiju. Iako je sada, danas ili jučer, danas je trebao biti sastanak u Beču zemalja OPEC-a i saveznika, on je odgođen za poslije ovog klimatskog samita što u Dubaju počinje 30. ovog mjeseca. Sve zemlje naftnog kartela i saveznice poput Rusije, koja nije član naftnog kartela, zapravo se... OPEC plus. Tako je, one se zalažu za povećanje cijena nafte tako što će se smanjiti opskrba tržišta ili proizvodnja. Zašto to čine? Zato što pune svoje proračune trgovinom tim resursom. One zapravo i nemaju ništa drugo od gospodarstva i njihovi proračuni, budžeti su projicirani na cijeni nafte. Iz Saudijske Arabije kažu da njima treba cijena nafte od $100 kako bi financirali svoje statusne priče i zapravo bildali svoju moć ne samo na Bliskom istoku, nego i među zemljama globalnog juga ili BRICS-a. Oni sada planiraju nogometno prvenstvo, planiraju izložbu Expo, planiraju velike radove na nuklearnim centralama, to ne zbog nuklearne energije, nego zbog goriva za nuklearnu bombu, jer ako Iran ima nuklearno oružje, bilo bi dobro da ga... Iran ima Izrael. Za Izrael ne znam, za Izrael ne sme sigurni, ni za Iran ne sme sigurni. Ali vjerojatno ima i ako Iran vjerojatno ima, bilo bi dobro da ga ima i bin Salman, prestolonasljednik, tako da cijela ta situacija tamo vrije. Već ima potpisan dogovor među Rusija i Saudijska Arabija za izgradba na Tako je, Rosatom je već tamo. Da, golema
атомска централа за производство на електрична енергија, но тоа, нели, знаеме тоа гориво како после U се svakom користи. slučaju oni zapravo imaju pametnu energetsku strategiju ako uzmemo ovu situaciju, stavimo sa strane vezano uz nuklearno oružje. Pametna energetska strategija je ta da se iskoristi fosilno gorivo, odnosno njegova cijena za prelazak na alternativnu energiju, odnosno za obnovljive izvore energije. U prijelazu i tranziciji prema obnovljivim izvorima energije postoje samo dva goriva koja su klimatski, ajde koliko toliko neutralna, to su zemni plin i to je nuklearna energija koja nema otisak na atmosferu. Ima otpad. I to je i vodik, međutim vodik se nije pokazao dobar kao energent, on se pokazao dobar kao materijal za skladištenje energije. Ali i ta tehnologija nije u potpunosti razvijena. Баш пред да влеземе да разговараме во студио, прочитав една вест која не е потврдена, тоа е дека веќе втор брод израелски во Хормушки теснец е киднапиран, дека е и тоа од овие силите на јеменските хути. Тоа е втор брод. Не знам дали е сигурно, али постои таква информација која може да се провери, сигурно ќе има потврда или за тоа. Дали веќе, додека ние стравуваме дека тој Хормушки теснец може да се затвори или да стане преопасен за движење на комерцијални бродови, дали веќе тоа се случува, дека веќе и гасот и нафтата веќе се во опасност, односно нивната дистрибуција? Pa tamo je konstantna opasnost još od kad se obnovio sukob u Jemenu koji traje valjda 100 godina. U ovoj zadnjoj iteraciji kad se obnovio stalna je opasnost u tom tjesnacu. Tamo su Iranci otimali britanske i američke brodove. Međutim, mislim da će tamo i u budućnosti biti trzavica, ali ako se to nastavi, meni se čini da će jedan od nosača aviona iz Indijskog oceana vrlo brzo doći američkih doći u blizinu Homoruškog tjesnaca, jer jednostavno još uvijek broj 1 i još uvijek svjetski policajac neće dopustiti takvu situaciju. Ne zaboravite i da broj 2 u svijetu, sad već potvrđeni broj 2 u svijetu, a to je Kina, u gotovo neposrednoj blizini u Africi ima vojnu bazu u Džibutiju, i nisam siguran da bi oni dopustili tako nešto u situaciji dok sa Saudijskom Arabijom imaju jako dobar, sa Saudi Aramkom imaju jako dobar ugovor o trgovini naftom. Se gradi ogromna rafinerija za naftu, za proizvodnja plastика vo Kina od strana na Saudijska Arabija, što je kapitalan projekt i nema niko da go zagrozi to. Ne vjerujem da će oni tako nešto dopustiti, tako da sve je moguće, ali ja mislim da u ovom trenutku toga neće biti. Подпрашање во врска со ова е и катарска страна и саудиска страна, па и некои други помали производители на нафта и нафтени деривати ја предупреди Асад и Израел дека ќе го намалат или потполно ќе го прекинат производството и продажбата на нафта и нафтени деривати, газ и така натака, доколку не престанат насилствата во Газа и она акција на IDF против Хамас, но и против цивилите во Газа. И дека тоа би предизвикало, секако би предизвикало огромен потрес во цел свет. Ако се надоврзаме на тоа дека и Египет, кој е единствена земја која контролира Суетскиот канал, се реши и она да изврши дополнителен притисок и го затвори Суетскиот канал, што не е невозможно. Веќе рековте како само оној еден брод колку штета предизвика, а што би значило кога тоа физички би се затворило и би било едноставно не би можело. Дали е тоа прво возможно сценарио се случи, значи ова непроизводство на нафта и ова затварање на Суетскиот канал, дали е прво возможно како дипломатски притисок, и ако се случи, дали воопшто и треба да се мисли на алтернатива. Едноставно тоа би било, да кажеме, како некој пресилен адут на
исламскиот и арапскиот свет во односите со Израел и со Соединените американски држави? Odnose između tih zemalja tamo na Bliskom istoku koji nisu jednoznačni, tamo ne postoji samo jedan savez. Apsolutno, da. Iako puno tih zemalja su članice istog kartela, govorimo o OPEC-u, tamo ne postoji jedan savez, bi objasnio vjerojatno neko drugi bolje koji se bavi vanjskom politikom. Ali meni se čini da sukob Izraela i Hamasa nije u onoj mjeri svjetski sukob i u onoj mjeri sukob dviju velikih sila ili dviju velikih vojnih saveza kao što je to onaj u Ukrajini. On je opasan, međutim nije takav jer zbog toga što tamo postoje najmanje dvije bliskoistočne sile koje se gotovo ne mogu dogovoriti, a ako uključimo i Tursku onda postoje tri. Govorimo o Iran, Saudijska Arabija. Primijetit ćete da Saudijska Arabija vrlo oprezno tražila prekid neprijateljstava u Gazi i prekid ubijanja muslimanske braće. Međutim, nije to bilo onolikog intenziteta kakva je zapravo njihova moć u muslimanskom svijetu. Iran je nešto drugo i Hamas je nešto drugo. Hamas je gotovo nepreporno, svi će se složiti s time, kao što je i Hezbollah, zapravo proksi Izraela. Irana. Tuka so Katar i vrski. U Kataru Katar je mjesto gdje bankare, ja bih rekao, ali to je zapravo iranski novac. Katar ima naravno veliki utjecaj zato što većina političkih vođa Hamasa zapravo živi u luksuzu Katara i njihova djeca u Gazi ne ginu. Što se tiče neprijateljstava IDF-a i Hamasa, meni se čini nakon ovog primirja koje bi trebalo trajati 4+4 dana, po mojoj procjeni to neće duže od 12 dana, Izrael ne može stati na ovome i tu slijedi još gora faza rata u kojoj će se dogoditi još veća humanitarna katastrofa, jer Izrael u ovom trenutku ne može, pa usudio bi se reći, nijedna ozbiljna država si ne bi dopustila da ne završi na način da ovu verziju terorističke organizacije potpuno eliminira. To je nevozможно da se. To je nemoguće, ideju Hamasa je nemoguće. Treba da se napravi narativ koji izgleda kako pobjeda. Da, ali nemoguće je Hamas uništiti u onom obliku u kojem, zato što je on kao... Kako što Izrael saka. Naravno, zato što njegova ideologija će zbog ovih humanitarne katastrofe još dalje rasti, bez obzira što zapravo Hamas je u cijeloj toj priči najciničnija strana zbog toga što se oni od početka zapravo skrivaju iza civila. I onda slijedi, nakon što Izrael uzvrati udarac, onda slijedi ona Gebelsovska propaganda kao ubijate civile. A činjenica je da Hamas živi od tih civila i zapravo se skriva u tunelima iza njega i zapravo ih koristi kao štit. Naravno, sad, da me neko ne bi krivo shvatio, ja nisam tu, ne svrstavam se, naravno da tu postoji i cijela povijest kolonizacije i postoji cijela povijest i odnosa između Izraela i Palestine i dijela okupacije. Meni se čini da cijela situacija nastala, cijela ova priča je inicirana jedan dan prije proglašenja države Izrael, kad se britanska vojska povukla iz okupacijske zone Palestina, a ona je trebala po sporazumu Ujedinjenih nacija biti garant dvije države, Palestine i Izraela, sa militantnom, odnosno demilitariziranom zonom u Jeruzalemu i Betlehemu. Kada su se oni povukli, zapravo je sve počelo i tu imate zapravo dva naroda, dve političke nacije koje zapravo u svojoj suštini, ako se uskoro nešto ne promijeni, ne žele jedna drugu vidjeti. Izrael želi
dominantni narativ na desnici Izraela je da oni žele državu kralja Davida, a to je država koja bi... 3-4 drugi državi okolo zagrozila. Tako je, ali u najmanju ruku zapadna obala. A s druge strane imate Palestince koji su barem u zapadnoj obali evoluirali od onog početnog PLO-a koji je bio teroristička organizacija do PLO-a i Fatah kao kooperativne strane u primirju. Ali vidjeli smo da u Gazi i na drugim mjestima raste podrška Hamasu. Hamas je organizacija koja bi zapravo vrlo rado sve Izraelce i sve Židove utopila u Sredozemnom moru. Da. I tu imate tu situaciju... I Joseph Biden i Vladimir Putin pred nekog dana kaže da rešenjето za bliskoistočната криза je formiranje na dve državi. Tako je, uz malu opasku što Palestinci već imaju svoju nacionalnu državu. Da, ali ona nije polnopravna členka na Ujedinjenih nacija, nego je kako nekakva autonomija. Ne govorim o palestinskoj autonomiji. Ja govorim o Jordanu gdje 2/3 populacije su Palestinci. Da. Sad, naravno... I Liban 1/3 se Palestinci. To vam je sad jedna od situacija gdje dolazimo do Egipta. Zanimljivo je da Egipat nije dozvolio evakuaciju pojasa Gaze na Sinaj, da je postavio vojsku kao štit i da ti ljudi zapravo ne mogu preći granicu. Radi se o tome da je Egipat poučen situacijom Libanona koji je 2 puta doživio destabilizaciju kada im je doseljeno više od 1 milijun ljudi. Prvi puta u vrijeme Jasera Arafata, kada je 1 milijun Palestinaca zapravo destabiliziralo odnos moći u Libanonu. Da, odnos na hrišćani i muslimani. Tako je. I onda je izbio rat. Drugi put su u Libanonu izbili neredi u vrijeme sirijske krize, kad je opet došlo milion i više stotina tisuća ljudi iz Sirija i opet su izbili jer je došlo do neravnoteže među stanovništvom, a to je tamo i tako, ta ravnoteža je dosta fragilno. Tako da, a zamislite sada da se milion, odnosno koliko živi, 2 miliona meni se čini ljudi živi u Gazi. 2,5 nešto. Recimo da se pola doseli na Sinaj gdje već djeluje i sinajska... Muslimanska braća nisu toliko veliki problem koliko su problem ova Al-Qaida Sinaja i islamska država na Sinaju. Pa ima elementi na Boko Haram i to se sve jedna ista firma. I još dođe milion razočaranih ljudi. Imate situaciju u Egiptu koju zapravo nitko ne želi, pogotovo je ne želi general Al-Sisi koji je došao na vlast vojnim udarom, a ne baš demokratskim putem. To baš je silno vladata na muslimanske brake, da. Dobro, kratko ako može za naših regioni, konkretno za Makedonija. Kada go gledate vi izgleda za Makedonija kako za jedna podobra energetska slika? Бидејќи ние имаме огромен проблем за снабдување со енергенци, имаме голем проблем во производство на електрична енергија, обезбедување на сигурен сигурен доплив на енергенци во земја, бидејќи ние не ги произведуваме, иако има обединели со овие фотоволтаици нешто и да се произведе. Што мислите, каде треба да се бара тој излез? Во некаква соработка со други земји, знаеме за Александрополис, но ништо не е направено таму. Pa tamo postoji mali terminal koji... To je za Grcija dovoljan, ne znam za nas da li je. Pa da, i što će se napraviti, ako je istina ovo što kažu da će on biti oko 4 do 5 milijardi prostornih metara plina, to vam je, ako stavimo u nekakve omjere, recimo Hrvatska sa nešto manje od 4 miliona ljudi, zapravo dosta manje, ali ajmo si tepat da se nagaleno kažemo da nas ima 4 miliona, da trošimo nekakvih 2,5 do 2,7 milijardi prostornih metara.
dosta ambiciozna najava ovih predsjednika što su bili dole i otvorili Aleksandropolis. Lani bea site, bea tamo i to беше nešto kako... Mi se ne čini nešto realna, jer Makedonija ima koliko? Skoro 3 miliona ljudi. Ne, 1.800.000. A 1.800.000, dobro, ajde. Dobro, Srbija ima 7, Grcija 10, to je više mnogo narod za toliko malce... Tako je, Albanija, ne znam, Bugarska je dosta i plinificirana. Solun je plinificiran, nisam siguran koliko taj jedna kumulativa može zadovoljiti baš sve. U energetskom miksu naravno može... Ima li drugo mjesto od kada može to, da se nadevame neko drugo mjesto na Balkanu od regionu? Pa zapravo postoji projekt, ako govorimo o plinu, postoji projekt ukapljenog plina, terminala za ukapljeni plin u okolici Drača. Međutim, tamo još ništa nije napravljeno. On bi trebao biti solidnog kapaciteta od 5 milijardi prostornih metara. To bi još nešto značilo. To bi bilo za Albaniju i prema Makedoniji, odnosno Kosovu. To bi bilo dovoljno. To bi bilo za Albaniju sad posve dovoljno, ali bi bilo u jednom energetskom miksu bi se moglo i prema ovim zemljama. Pitanje je dalje infrastrukture, kakvi su plinovodi, kakve su interkonekcije između tih država. Nema gasovodi. Pa to je daljnji problem. Ali ima nekoj patišta koji nese taka dobri... Ali putem, pa dobro, ne prevozi se plin cestom. Pa da, no, ne li se podrazbira da ako ima patke, ima i gas, gasovod i naftovod i što i da ne. Znači to su sve procesi da se napravi, ali kako bi rekao, svaki infrastrukturni projekt koji se radi treba vrijeme. On se ne rađa preko noći. Tako da mi sada možemo razgovarati o nečemu što će, ako imamo ideju, što će biti negdje 26. 7. i 8. Već sada ako razgovaramo, ako imamo ideju za neki veći infrastrukturni projekt, 2025. nam je nedostižna zbog planova. Tako da, ali dobro, to je što se tiče plina. Ne znam, nisam dovoljno upućen u to kolika je proizvodnja u Makedoniji fosilnih goriva. Postoji li uopće, ali ako promatramo situaciju da podaci kažu da zadnjih nekoliko godina rafinerija ova Oktina tu kod Skopja ne radi više od mjesec dana u godini, onda znamo da tih sirovina zapravo u Makedoniji ima vrlo malo, odnosno... Mislim, neka gotovi derivati se uvezuvat najčesto. Da. To je to, znači Makedonija ovisi o uvozu. Što se tiče proizvodnje struje, tu problem s obnovljivim izvorima energije, naravno tu su hidroelektrane koje bi trebalo zapravo forsirati, zato što one su nešto najobnovljivije što možemo u ovom trenutku dobiti. Ugljen je problem za klimatske ciljeve, a sve zemlje koje žele pristupiti Evropskoj uniji ili su u nekakvim predpristupnim ili žele otvoriti predpristupne pregovore, zapravo žele napustiti ugljen. Germanija vrati se, Avstrija... Da, ali na 2 godine. Pa dobro, to je samo može 20 stanac. Da, to je korak unatrag, ali i s ugljenom, ajde, kad ste mi dali šlagvort i s ugljenom imamo problem. Evropa ima samo 25% svoga ugljena. Nešto je uvozila iz Rusije, što je pod apsolutnim sankcijama. Problem sada uvozi iz Južne Afrike i od Australije. I iz Australije. Tu vam je problem sa krizom u dobavnim lancima koja je nastala uslijed ekonomske krize. Ali je tu problem i sa time što su Indija i Kina u energetskoj krizi, a one ne napuštaju ugljen i one povlače sve iz Južne Afrike i Australije jer imaju strašnu potražnju za energentima, jer su to zemlje od zemlji su ogromni industriji.
nezamislivi za nas. Tako da i sa ugljenom nije baš posve... Nije lesno to. Nije lagano. U ovom trenutku jedina zemlja koja nema nikakav problem s ugljenom je Bosna i Hercegovina i ona će ga zadnja napustiti. Ima jagljan, a nema industrija, mnogo lesno. Tako je. Tako da, a što se tiče... Što bi vije su tuvale na makedonskite vlasti, kako oni da je popravat energetskata slika u Makedoniji? Pa zapravo trebalo bi raditi na razvoju obnovljivih izvora energije. Naravno, oni imaju nekoliko svojih izazova, pa sad na primjeru studije slučaja Makedonije da kažemo i obnovljivim izvorima energije općenito. Oni imaju problem zato što previše ovisi o fosilnoj energiji, jer tu elektranu, tu vjetrenjaču ne donese vjetar na neko polje, nego je donese kamion pogonjen na najgore vrstu derivata, na dizel. Onda ima problem, to je jedan problem. Problem je sa skladištenjem energije. I tu je dvostruki. To je dvostruki problem. Prvi je problem taj što ta baterija, kako bi vam to plastično objasnio, 1 litra goriva u Saudijskoj Arabiji kalorično vrijedi jednako nakon što se preveze iz Saudijske Arabije u London. Ako prevozite ili prenosite energiju koja je iz obnovljivih izvora, ona strahovito gubi. I ona jedino gdje može biti upotrebljena u vlastitom energetskom sustavu, a onda se postavlja pitanje je li taj energetski sustav infrastrukturno toliko dobro pripremljen da to može sve prihvatiti. A iskustvo me uči da na Balkanu ne postoji... je teško to. Zapravo, iskustvo me uči da južno od Minhena i istočno od Minhena ne postoji takav elektroenergetski sustav. Naravno, puno se radi i puno se prihvaća. I još vam je jedan problem sa skladištenjem energije, a taj problem je i geopolitički. Oni ovise o rijetkim metalima. A rijetki metali u Europu dolaze s Dalekog istoka, koje je također pod pritiskom raznih geopolitičkih žarišta. Tajvan. A ako se tamo u Južnom Kineskom moru dogodi bilo što, imate problem, već sada postoji problem. Recimo, Njemačka je morala zbog takvog problema sanirati gubitke Siemensa. Jer Siemens se našao u problemima zbog nedovoljnog resursa, je prošle godine jako puno pao u dobiti i proračun ga je sanirao, zato što je on veliki porezni obveznik. Tako da tu imate problem, znači, bez obzira na ove... Podobra infrastruktura treba da imamo. Tako je, ali i tu imate problem bez ove... Gradanje na golemi rezervoari, bateriji, koji se sve pak eksperimentalni. Ne se ušte... Sad, mi trebamo doživjeti novu tehnologiju, bez obzira na ove alarmiste sa ljevo-liberalne scene koji umjesto ljudi žele zastupati zemljinu kuglu i okoliš, što je isto legitimno. Međutim, mi nemamo vremena čekati ili ugasiti zemljinu kuglu dok se ta tehnologija ne provede. Osim toga i oni sve to što pišu na gadgetima koji se pune takvom strujom. Znači, rješenje je u razvoju nove tehnologije koja se može razviti jedino iz dodane vrijednosti i jedino nekakvom ekonomijom koja se pogoni na postojeće energente. Već smo rekli da je prijelaz u ovom slučaju plin zbog toga što negdje u okruženju ne vidim da postoji, mislim da Bugarska ni nema nuklearnu centralu. Ima, da. Pitanje je koje kapaciteta. No ta je zatvorena, a novata što nikogaš ne proraboti poradi nekoj problemi sa Rusija, tako da možda i da nema ili ima samo jedan reaktor, to nisam siguran. Znam da imaš okolo Belene nekakva... Ali pitanje je koliko kapaciteti izvozili... Mali kapaciteti, ima nekakvi najavi deka Srbija sad kad otvara, Grcija nema ako ne se lažem. Srbija je ušla u nuklearnu
počela kupovati struju iz nuklearne elektrane Paks iz Mađarske. Postojao je jedan plan da se Srbija priključi na stvaranje te nuklearne elektrane kao dodatnog drugog reaktora. Reaktor ima, da. U ovom trenutku mislim da to stoji, ali to bi trebalo... Nije vrijeme za takvo nešto sjajno. To bi trebalo svakako provjeriti. Ono što je za Makedoniju zapravo najbitnije, bilo bi bitno da u ovom trenutku, s obzirom da ne proizvodi dovoljno energenata, da se napravi infrastruktura, odnosno interkonekcije prema bilo naftne, bilo plinske, prema Bugarskoj, Grčkoj i Albaniji. Na Kosovu nema ništa, Kosovo i tako zapravo ovisi o Albaniji. U tom smislu i njihova službena luka je uostalom Drač, tako da oni ovise o tome. I bilo bi dobro da se postojeće elektrane koje su na ugljen i dizel, s obzirom na to da je dizel pod velikim pritiscima zbog toga što su da se prefrli na gas. Na gas. To bi sam rekao i plan na opozicija. To bi bilo nešto u kojem smjeru bi ja razmišljao, iako ja nisam netko ko donosi političke odluke u energetici, ja samo promatram temeljem javno dostupnih informacija. Da. Имам едно прашање за крај. Вие живеете во Холандија. Холандија сега е во центарот на вниманието. Не е тоа често, таа земја да биде толку интересна, а сега е интересна по една неочекувана работа. Тоа е победата на Герт Вилдерс, ако не се лажам. Значи, еден човек кој е окарактеризиран како ултранационалиста, како анти-ЕУ политичар и што се не. Се што сме прочитале за него. Јас имам и објавувано во медиумите претходно уште во кои имам работено за него, не благо речено интересна личност. Многу што за него се знае, многу што за него не се знае, но прво да ја прашам што ви очекувате бидејќи живеете во Холандија и второ дали има шанса да формира влада? Ajmo redom, znači moja supruga i moje dijete žive u Nizozemskoj, a ja sam tamo gost, ja sam zapravo... Ja zapravo živim u avionu između Hrvatske i Nizozemske. Malo se šalim. Radim na hrvatskom tržištu, tako da zapravo ja, može se reći... Mnogi znajete prilikite vo Holandiji. Ali često sam tamo i znam i pratim nizozemske medije. Što se tiče Wildersa, ne znam od kud bi krenuo, ali nije posve neočekivana njegova pobjeda. Zašto? Zato što većina, u Nizozemskoj dugi niz godina relativna većina birača glasuje za dvije liberalne stranke. To su D66, to je nekakva socijalno-liberalna stranka ili nešto ljevija stranka koja potiče proračunske potrošnje prema novim tehnologijama, zelenim tehnologijama i imate ovaj FFD, to je klasična liberalna stranka, rekao bih i to da stoji ekonomski klasični liberali koji više zastupaju interese malog, srednjeg poduzetništva i nešto većeg biznisa. Problem sa FFD-om koji je do sada vladao i Mark Rutte je bio premijer, je u tome što su oni napustili politike vlastitih birača koji su dominantno nacionalni. Oni su nacionalna stranka i oni zapravo, većina tih birača razmišlja o Europskoj uniji kao zajednici suverenih država. FFD je postao eksponent nekih novih politika koje zapravo teže jačanju moći Brisela i teže stvaranju Evropske unije kao super države. Tako da nije neočekivano, s obzirom i ako to kombiniramo sa dvije energetske krize koje su strašno pogodile sjever, pogotovo nakon što je zaustavljen Sjeverni tok 1, terminiran Sjeverni tok 2, o tome nismo govorili, ali to je druga tema. On nije ni zaživio, ali nakon što je to zaustavljeno, veliki je bio problem s energentima, rasle su cijene kućnih troškova, inflacije, resursi, hrana. I ako to kombinirate s time, naravno da je došlo do seljenja biračkog tijela prema nekim protestnijim biračima, tim više što je Wilders ponudio
osim ove anti-imigrantske politike za koju su se svi jako... Svi se složni. Ne, ali su svi jako zapalili u dominantnim i mainstream medijima. Citirali su u Europi jako puno te njegove anti-imigrantske stavove. Međutim, on je ponudio nekoliko ekonomski logičnih stavova, a to je smanjenje apetita države u ekonomiji, što znači smanjenje poreza, smanjenje poreza na dodanu vrijednost, smanjenje akciza na derivate, na energente. Znači, siromašna država ali pobogat narod. Tako je. Zapravo predložio je i stvaranje moratorija na otplate studentskih kredita, na otplate i drugih kredita za ljude koji se nađu u problemu. I cijela ta situacija mu je zapravo donijela puno. On je već sada objasnio, u prvom govoru je rekao ljudi, vi morate biti svjesni da ja ne mogu biti takav premijer kakav sam bio oporbeni političar. To po prilici znači da se okrenu u kompromisu. On ima dobru situaciju jer je još jedna protestna stranka, to je stranka farmera, odnosno seljačka stranka, nastala. On ima golemo vostanije, ima jedno... Tako je, ona je nastala na tome, a ti prosvjedi su nastali opet zbog briselskih politika, smanjenja metana, jer, oprostit ćete mi na mom francuskom, krave prde. Osloboduvat. Da, kako bi rekao, i to je veliki problem za klimu. Mislim, svakako to je dio problema, iako to nije najveći problem, jer krave su od uvijek to radile. Dobro, sad ih je puno više nego što je bilo, ali krave su od uvijek to radile. Ima plan 6.000 farmeri da bidat... Ali tu se krije još nešto. Naime, Nizozemska ima problema sa stambenim fondom, a 70 i nešto % zemlje je pod farmama. Tako da Ruteu je u tom trenutku zapravo odgovaralo da poneki od njih i napusti farme i da prodaje... zgrada, kuća... Da, a naravno farmerima to ne odgovara. Oni su nastali na tom protestu i na tom jednom nacionalnom sentimentu. Nizozemci su specifični, puno njih zapravo i voli nizozemske proizvode. Nisu ko mi koji jako volimo ove strane marke, pa onda jedemo njemačko i tako dalje. Oni jako vole svoje i sada kad imate, oni imaju skoro dovoljno, nastala je tu još jedna stranka koja se zove NRC, to je još jedna protestna stranka. I oni zajedno bi mogli imati dovoljno, s time da im je i novi FFD, odnosno FFD koji je ostao bez Marka Rutea i polučio slabiji rezultat. On im je obećao podršku u parlamentu, čak i za manjinsku vladu, da formiraju vlast, međutim neće ulaziti u kabinet. Znači, izvesno je neka Wilderski formira vlada. Vidjet ćemo u ponedjeljak je novi krug razgovora, vidjet ćemo, ali to je, pardon, sad kad smo dali uvod, možda vam odužujem ovu cijelu priču, ali to je dio, to je zapravo dio trenda. To je dio trenda koji u Europi raste broj takvih stranaka, ljudi su dosta umorni ne samo od kriza, nego i od onoga što je nastalo nakon krize, a to su velike proračunske pomoći koje su išle prema Ukrajini. Jedna od stvari... Ukrajinskата kriza je direktna, najbitna za ova pobjedata? Nije najbitna, ali je svakako dio jednadžbe, jer ljudi su umorni od toga da financiraju negdje nekog tamo, jer teško je ljudima zapravo objasniti neke uzvišenije stvari poput obrane civilizacije, obrane NATO saveza i takvih stvari. Kad čovjek dođe do zbrajanja vlastitih računa, nije baš da je... Niko nije zainteresiran za njegovi od budžet, nego on treba biti zainteresiran. Tako je, to vam je i AFD, to vam je sada Wilders. Znači, možda će mi AFD da bide nekoga što za AFD ne vjerujem da će pobijediti, s obzirom da je on pod velikim pritiskom istrage njemačke obavještajne službe, ali da će polučiti jako dobar rezultat kao što je polučio i na ovim pokrajinskim izborima sad nedavno svakako. Tu je Marine Le Pen,
Tu vam je Meloni, a Meloni vam je zapravo dobar primjer toga da premijer nikad nije isti kao oporbeni političar. Ovo те не е исто, ова беше големо изненадување за сите Мелони. Ja mislim da će takav biti i Wilders. Секоја либерална политичар. Ja mislim da će Wilders biti Дали тоа значи дека нема никаков zbog čega? Nexit или... To ne znam, ali znate zašto će to biti tako? To će biti tako zato što je Nizozemska zemlja jakih institucija, gdje politika daje smjer, ali ne upravlja baš svim institucijama. To vam je bilo i u Belgiji, gdje zemlja jako dobro živi 500 dana bez vlade. I u Nizozemskoj se to događalo, s tehničkim premijerom se moglo dugo živjeti. Tako da ja mislim da će se i u ovoj situaciji, premda će vladu stvarati protestne stranke, zapravo značajno odmaknuti od ovih situacija koje su Znači, bile. ima nekoj promjeni, no ne premnogo dramatično. Neće se dogoditi ovo što se najavljuje u Argentini. Da, Argentina je predaлеку za nas, iako тоа, ili ovaj Milei, što pobedi u Argentina je Meni on premnogo simpatičan. čudan za moj vkus. Ne, meni je on simpatičan, ja sam kao nekakav adolescent vrlo rado koketirao s libertarijanskim idejama, međutim to ne odgovara stvarnosti i ne vjerujem da će on to tako uspjeti sve, ali je simpatično je puno toga što najavljuje. Pa da, on je inaku, kako беше ona, on predaval seksualen tantrizam, tako nešto. Dobro, to je sad Tantrički seks, nešto. U te stvari ne bih ulazio, Dobro. jer ovo će gledati moja žena. Dobro. Мислам дека ја уживав во разговорот, мислам дека на вас ви се допадна. Фала. Се надам дека повторно ако ќе бидете во Скопје, Свакако. а вие знаете да дојдете, дека Pa da, пак ќе ве употребиме или злоупотребиме па да дојдете да ни Da, бидете. ja između ostalog sam često i ovdje. Kažem vam, živim u auto, avionu i tako to. Одлично. Благодарам многу. Hvala vam. Почитувани гледачи, тоа беше првото издание на емисијата Тета Тета. Вие гледате не повторно наредната недела.